Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan book chewa October ni som ni le pariatania tun chu international news and politics pusi til rinomaziak kan ngai thau don ani China le US inkara nuclear games hlauhawm American pa thunglu a haita China ropui zual zel khovelin COVID-19 shrilenga boi puilain kho chakpa chayate ho chuan van bo ruwa ka tanga khovel hel kwal thei chi ral thuam thamang kheng le chak tak mai hypersonic missile kap chuakin kumin ni puilain alo enchin ti the Financial Times chanchin bu chuan military intelligence official pangate atanga andon chu July ni som pasari khana ron siak masaberani hetianga China in boruwa ka khovel hel thei ral thuam chaklutuk mai enchin hi China chuan thil hlauhawm ni lovin sipai lam thil ni lo a thazonga man tur chi ani ti in dona man ro changkang ani thu chu khovel riata aron phana sa hle a ma se US sipai ho tu ber General Mark Miley Chairman of Military Chief of Staff chuan nimina an ngai ven hle ti Bloomberg TV atangin aron soi chiang ta ani The David Reubenstein Shaw peer-to-peer conservation ti programa General Miley chuan he China ral thuam changkang tak hypersonic missile chungchang hi asoi lova thuruk intelligence tam tak omin US point hypersonic ral thuam siam turin ma alame kani ati China in tun naya a enchin ang hi US chuan ala enchin lawani kumsang khajakwa somnga pasari khan Soviet Union chu aron chak chovin nuclear ral thuam lama intlan siak na nuclear age alo in tran chho khan Soviet Union chuan Sputnik thalem chu van boruak sang taka aron kap chuak thuta US le Westram te abara khai hle ani tuna China siam hypersonic missile po hi Soviet Union in US aya achung nun na aron entir thut angin China chu ral thuam le technology lama achung nun zia aron talan na ngai ani in US defense expert ho te chuan China hypersonic missile hian adu huna America leilung chu chunglama tangin nuclear bomb ral thuam warhead mangin akap fu chat theitura angai pha ani James Exxon Carnegie Endowment for International Peace think tank chuan hunrai taka tangin US chuan Chinese nuclear bei theina tur hi alo ngai tua to ani ati China hian khomwala tanga international range nuclear missile ka chua thei tur hi US nen soi ho alo du to thina ma se US sian nuclear arm control in biakna ala soi du ngai lawani ati US chuan kumsom ni zat Afghanistan indona buai puin tlom jok chanchangin ain hnuk doka oka sang ni som ni pakhata ni som pasari chungin mi nuai khat sing ni sangli zat sahim na tura Kabula Hamid Karzai International Airport atanga phur chua dang aboi puya wangin khodang ahoi theime ulova chuti lain economic le military lama ama chau phaber China chuan ral thuam thail khen alo enchin tasia America pa thunglu ati hai hle US senior military te chuan an ngai veng zui pha hle ani US sipailal ber General Mark Miley chuan Soviet Union hunlaya Sputnik rocket angkha alo thleng tamayam ni ka khelwa ma se chu tiang chu ni tura kangaya he thil hi kanwa in kan ngai venani ati chuak ta phong mai ani China la in khovel hel tu meilong a thazonga man tur virvel tir na ani ti chavin a soidu si nimina US van himna mun pui Pentagon thupuang tu John Kirby chuan hetiang thil mason na chaklu tuk tak mai le thei chung chuan na lo om hi kan tan ngai tha chi ani lova kan ngai dan chuan keini tan a that tu reng om love ati Financial Times chuan US official an ming thup te hne na tangin rocket satlia ani lova hypersonic missile nuclear ral thuam phur theiania khovel helpa in atum target tak mun chu hla mi lova kap theiani ati ti ina ziakani Republican Reuben Galago Democrat of Arizona State chuan hetianga China thil ti hi US ven himna lama kai harna tura man ruwa ani he kai harna wake up call hi ngai tha chi ani lul love ati Galago hi
US sipai Marine Corps tel Iran wara po lotel to politiciana inlet tuna House Armed Forces Service Committee member ni mekani chi aina turo omlova ma se kanin enfi angaya ni ati General Miley chuan China chu US nunga turangai ani lain engman ruwa software le intelligent hiltenge alongman ngai tu angaya ni ati US Air Force software officer pakhat chu thlakal ta khan alobang resign to ani China hian US atangin thiamna thuruk tam tak an rut suak apu an lo ni to thina anin do thlo na changkang then khat te po US thiamna atanga an nei ni in pu an ni US hian hypersonic missile hi voi thum alo enchin to a ma se khovel hel chuak thei ang tur chi ero ani lo Waklops Island Virginia state atangin hypersonic speed voi thum ma enchina a voi lina chu rocket booster har satna a oma wangin a hlo tling lo ti ani tun naya China hypersonic missile rocket hian van boruak space atangin khovela hel kwala lei at boruak chin alo thlenin China rama a target chu aka fu ni in Navy Times chuan a soi hetiang ani chuan khovel khoi hmun po an du thalin an ka fu thei to don niangai ani US hian Alaska hmuna North Pole atanga intercontinental ballistic missile local kap thla thei turin anti ballistic missile defense system khola buna ma se chan lo khana alo chuak dai tiang main chunglam atanga awan tla thut lo dan na turero in thuam that deuh an mamo don ni in nan ngai China a theu neu lo sikesana US nen an tual chai me ka sin khiwan chung sang taka RCG nga sikesana khian US le China ram che in rocket tumtirin an zir chiang me ka Soviet Union Russia le European Space Agency te po in sikesen Mars khi zir chiam tumin an lo bei to thina an la hlo thling lo khi red planet Mars khi China chuan an thalem rocket Tianwen 1 orbit le Zungro rover mangin thlathum chuang an zir chiang ta Zungro rover chuan athil mu chuwa thala lungkhok rok le vai vut chu leya aron thon thin ani Tianwen 1 mission angin Zungro rover chuan sikesen Marsa atum nu in solar conjunction ati mun fit sangthum zariat somsari pariat metal sang khatza somriat pani azir chiang to ani Meini sompali zirtop ni chanua sikesen leilung han rapin Utopia Planetia anti munchu chiang takin ahan zirtana November thatira ati tur azodon ni in ansoi China National Space Administration CNSA malak na ani China hi US ti lova sikesen leilunga tumlut soft landing ram pani na ania hetianga tangpo hian khochak sakei bak nei mu hil an lo ti fo thin China lo ropui tur zia chu alang chiang mai ome zurong hi US NASA thalem Curiosity le Perseverance rovers tluk phaperangai ani Tiawen ti chu China tong ni in van lam thil zo na te heavenly question ti ania zurong ti chu man laya Chinese ho ngai dana mei pathian fire god soina ani zurong hian manrua instrument paruk nein sikesana Utopia Planetia mun geology chu thathum chung azir chiangang ama hi kezi jani somlia rit kevir thei huil paruk nei ania AP News chuan China thiamna advanced technology te chuan khovel athunun dominate thei tura an ngaya China President Xi Jinping chuan malak na chak tak nein made in China 2025 ti flagship policy nein robot military le healthcare khovela upder akai thei mai donin an ringani ati hei hi US National Counter Intelligence and Security Center ten an mu danani US NASA point sikesen zir chiang tura kumin February tha a an ka kai Curiosity le the Perseverance point thatakin na an thok zela thalak aron thon le sikesen leilung aron thon te thi thori deuh hum aron thon te chu amak le NASA scientist te chuan lei ata thli thoria chuan savaram hriat turte a oma sikesena ero chutianga omvelo anti March ni rukhan thli thori hi khovela aron thonani
US le China ani dep zel don khoi zok nge itan ve don China le US chu khovela ram le nam in ep chho ber turangai anita a China thu hnuaya kun mek Southeast China ramte Africa khomwal puite le Europe ram then khat le Latin America ram then khat chu US chuan chan chhuah tumin thapui a tho mek na chungin American imperialism chu atlu chheme kani ropui takin ram le nam an lo ding chuaka an tlu chele thin US me point atluk chiat na kong pui chu zoi muangin azo zel ani bermai US President Joe Biden chuan Asia Pacific bialte chu China thunun me ka tanga chan chhuah tumin UK Australia nen akas polte dinin Asia rama kat ti in India Japan Australia tanen tran ho dan tur han phiar gel thin ma se alo tlai manin a chon nu rui to awangin engwala ang don lo ang ta hle Trump admina khan Secretary of State Rex Tillerson le Defense Secretary General Jim Mattis te point China din mun hi an thachianga China rek na le hremna na sataka kalpui du ma se chutimain President Trump po khan atingot thei silo trade war an hanti khuma China alo diau big der silawa democracy wangin India chu US lam tanga ngai nima se US du lo ber China samphiar zom tlat Russia atangin ral thuam leiturin ruam man na siama India chuan Russia siam ral thuam US dollar tluk le ding on thum le point pakhat pani man lei atuma chung ral thuam te chu 464 T19 main battle tank te antel heng T19 te hi India rama ordnance factory boat 10 atak sa siamin engine transmission system ero Russia siamani yang chuba ka India chuan Russia siam boruak ven natur S400 Triumph lei atum boka S400 hi US thian tha NATO member le ngal Turkey chuan leitumin Russia abetha a US in anin do thona chuan war F-35 fighter olsam taka lokap thla theitur S400 Triumph chu andu silo Turkey po remdeu ro rem thangam lovin US chu a omrengani kha ma se Turkey hne na F-35 Joint Strike Fighter leitir atumero a cancel sakta ramani US ngen na angin India hian Russia hne na tangaral thuam lei atum na chu kumsang ni som paru ka tanga sang ni som ni chungin za a somnga pathum zetina ti niama US atangin ral thuam US dollar tluk le dingon thum le point leman a cholut ta thunga tuna ero Russia ral thuam bok leile atumani India hian Pakistan le China jet fighter laka invenan air defense system S400 Triumph chu amamo siani hemi tur hian kumsang ni som ni panga a payment le plan an siam to asoyani US hian kat anga atho pui India hi kumsang ni som pasaria andan siam counter America advisory through sanction act mangin India hi a remdon nge don lo a riat lo US senator pani John Cornyn Republican of Texas le Mark Warner of Democrat of Virginia ta chuan President Biden chu India rem turin an phuta lekha an thonani US le Japan in do long rual ta chuan China in South China Sea tuipui akai pui sahau run mailaka ti zalen turin le Indo-Pacific Ocean tuipui zalen na hum hal turin October ni som ni panga tunlai hian USS Carl Vinson le Japan Maritime Self-Defense Forces ta chuan joint patrolling an nei dona South China Sea tuipuya international water anti lai an root vel donani Japan lam chuan JS Kaka helicopter ral tu thei rual le destroyer thona le adanga tirang USS Carl Vinson in do long lian hi avoi ni ron fe chuana turani a August thla khan USS Carl Vinson hi San Diego a hmun puya tangin aron tol chuak tana ni dang anglo taka thuam thap ni in US in do thona chuan war thar F-35C Lightning second fighter jet rual CWV-22 Osprey and thakna thona lian aron phura Carl Vinson chu guided missile cruise lake chaplain le Silo guided missile destroyer Stockdale baka squadron pakwale
carrier air wing pahnih ten an zui bawk carrier strike group pakhata zuya frigate operation tactical training surface and air unit refueling ti thei vek turani USS Carl Vinson indo long lian hi September sang hi som pakwa khan thasom pasari chung zet chu paget Soviet naval shipat Bremerton Washington a chei that ni in tunlai US indo thona thale changkang 5th generation F-35C lightning true phur thei turin thuam that ania sang hi som nia San Diego muna akir le chau ani China le Russia po anom mai bik lo US, UK, Australia, Japan le India ka ten China lo lian zel tur dan tuma anin thurwal mek lain China le Russia poin US hi dodal tumin an lo tang rual dun ve sau boka avoi khatna tan China le Russia in do long rual te chuan Pacific Ocean tuipuya Japanese island bul Sugaru state le Hokkaido marlam chu tun October 30 khan an lo paltlanga Japan Maritime Self-Defense Force ta chuan ngun takin an lo thlir liamani China le Russia in do long warship te hi som chuang an nia Russia chuan Sugaru state chu international waterania Asia Pacific region a muanna omna turin kan petrol satlia mayani ati Russian President Vladimir Putin chuan Black Sea tuipui kama Crimea bula indo long somli sipai thona somthum helicopter somni rual chu indo nun chan zir turin atir lut bok Crimea hi kumsang ni sompali March tha khan Russia in Ukraine atanga achu sakthut Black Sea tuipui kama longchol na mun poi mo tak ani US che dana wangin Central Asia ram Afghanistan le adang vela po China le Russia hi anin thurual chhauzelani South China Morning Post chan chin bu chuan West ramte malak dan ang zelin China le Russia chu anin siam rem mati China chuan Britain chu AUKUS Australia UK le US anga China dodal tura an malak na ngai tu non turin a hriat tir kao yanzong Research at the People Liberation Army PLA Academy of Military Science chuan kumin sang ni som ni pakhat chung ringotin US chuan long le thona mangin voice sang ni China ram ain tha a China security a risk asan pha le ani ati China chuan US nena complain ape antiani US President Biden chuan China in Taiwan arun chuan US in a chanina tan puyang ati chu China chuan a du lovin ram nang tual chung thila in rola apu a US Secretary of State Antony Blinken chuan UN malak na sang Taiwan chuan ti tur role play poimo tak takane ani ati po China Taiwan affair ho tu ma jiang guang chuan China pakhat chawa oma Taiwan ramin engma ti tura nei love ti in aron do dal ngalani Taiwan President Tsai Ing-wen chuan President Biden a thu soi chu lom ati thu le UN thopui anin pe rang thu soin Beijing vauna le ti thaina awangin Taiwan chu asam ngai lova an thu noya kan kun ngai lovang Taiwan mi puita zalen na turin ma ni inveng turin dikna le theina kan nei ati venga tani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan NATO Minister meeting a US chuan a thian te tan puile thop chu ati turani ti soin China in Taiwan run se an puyang em ti chu fia fai takin a chang lo US Secretary of State Antony Blinken chuan US chuan China apom na chu alangai rengani ti in US in Taiwan din mun apom na po adanglam lowani ati White House Press Secretary Jen Psaki chuan President Biden tongkam China in adu lo chu ron thuam moin US policy chu tun ma atangin angai rengani ati ve bokani tunlai kan khovel boruak in lumlet dan en hian kan khovel hi aral muang lo tual ni in alanga kan chen na khovel ral muang lo taka hian ral muang le thamuang taka kan om theinan enge kan ti ve thei om ta ang ti chu kan hriat vek to kha khovel hi bo ma se isua kanei kan ti ve thei to em le